Ćao svima, dobrodošli u novom epizodu Gamer 2 crta HDD crta. To mi je sada ime nešto... Promeni se ime tasno Game 2 crta HDD crta. Da mi bilo je drugačije ime, i sad ugasimo Minecraft, to mi ne treba. Ili da ga bar spustimo. Hajde ugasit ćemo. Znači sad mi ne treba ni Auro 3D. Znači, slučajno sam uključio Auro 3D. Pokazat ću vam u sljedećoj epizodi kako se koristi Auro 3D. A sad hoću da vam pokažem kako se koristi Sony Vegas. Evo ga. Skinete Sony Vegas, instalirate ga, evo ja imam Sony Vegas. Ovo je. Evo ga. Samo da mi se upali, stopirat ću i na trenutak. I evo ljudi, nastavljamo. Upalio mi se i sada, ako radi ovo, čekajte. Ja mislim da drugi Sony Vegas ovaj koristim ja. Dobro, nek se on upali još. Evo ovako, ako imate neki klip koji hoćete brzo izbaciti, ja ću uzeti neki glupi klip. Uzet ćemo ovaj trenut, samo Sony Vegas, ovaj. Sony Vegas Pro 11, da. Neki klip, evo ja ću uzeti ovaj Factions, ono što smo ja i Boris igrali. Kliknite na njega. Evo ga. I sada stisnete space i možete ga gledati. I gdje ste ljudi? Dobro, sad nećemo to, sad mi je nešto drugo važnije. Znači, ako imate neku sliku koju hoćete staviti pre početka klipa, možete tu tako ubaciti, ovo ovako uraditi. Znači, sada pustite klip. I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gamer HD. Tu je s nama moj drug. Znači ljudi, vidite, tako se to može uraditi. Ubacite sliku, vidite, pre početka klipa. Evo ja sam ovu ubacio, napravio sam sub, like, share na Gamer 2 crta YouTube, tu piše. Znači, tako sam, ubacite to i imate ovako, vidite, počinje jedan tako klip. Samo neko vrijeme sačekaj da vidite to. Možete vi još neki epizod. I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gamer HD. Tu je s nama moj drug. Ćao. Dobro, ovaj gotova klipa ide. To je ne ovaj naš klip, nego ono mi sad ne treba. Ajde, radit ćemo tu. Fucking ono. Ubacite svakako tu klip, evo vam ga. Ovo tu, ti tu. Slika dotle neka bude, evo ga. Sad će malo duže, ja mislim da radi slika. Da se gleda. Ovo to bi ljudima vjerojatno sigurno da sad je ovo tako staviti da bude kratka slika. Znači još, tako. I onda ovo približimo. I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gamer HD. Tu je s nama moj drug. Možete to i na kraju klipa nešto raditi. Imat ćete link od njegovog kanala u opisu videa. Willcraft. Kako god. Pauzirao sam. Ok. Prva epizoda i... Pauzanje. Kucaj F-kick. F-kick. Da se prokučeš kao da si mene ubio. Jesi me kiku? Da. Čekaj. Tako. Znači, tako se ljudi ovo radi. Čekajte, stop. Willcraft. What the fuck? Evo ga. Znači, tako se ovo radi, a sad ćemo pokazati i na kraju klipa kako nešto stavite. I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu... Stopiraj se. Ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gamer HD. Dobra, i... Pauzirao sam. Ljudi, ja ću pauzirati... Prva epizoda i sam da uključim svoje snimanje. Pauzirao sam snimanje. I gdje ste ljudi, dobrodošli... I gdje... Pauzirao. I ljudi, stopirat ću video samo da ja napravim sliku jednu za Boki-Craft na mog druga i ubacit ću na kraj klipa, pa da vidite kako će to izgledati.
Probaci, onda ću, samo trenutak.